Munapaykuyta chaskirikamunchis yapachaykichis. Waqmanta kutiramuniña periodicokunaq umalliq willakuyninkuta ñawinchananchispak. Noqankani Jessica Aedo, kunan jueves chunka kinsayuq p'unchaypi kay willakuykunata aparamuyku. El peruano willakamun, Perú suyunchismanta kamachiq nin, allinta umachakuspas, llapan peruanukunaq kolqinchista purichinqa, hinallataq ñawpaqpis pandemia sasachakuyta churanqa. Hinallataq la República apamun, hatun yachaywasikunapaq, contrarreforma universitaria nisqa, Congreso ruayta munasqanqa, manas chaninchu, nispa ministrukunaq kamachiqninnin, Mirta Vázquezpaq, chay mosoq kamachikuykunaqa yachaykunata manas wiñachinmanchu. Chaymantaqa El Comercio apamun, Policía Nacional del Perú nisqamanta kamachiqnin, chay institución ukhupi mosoq umalliqkunatas churaytamunan, ichaqa hatun kamachiqkunaqa chay ruwayninpiqa manas yanapankumanchu. Hinallataq Correo willakamun, Ministro de Energía y Minas Eduardo González Toruta, congresistakuna tapunqaku, imarraykus Perú Petronisqapi Daniel Salaverrita kamachiq hinachurarunku, chaykunata kutichinanpaq ñas moción nisqatapas ñawpachinkuña. Hinallataq El Diario del Cusco apamun, Coscomanta qarpaqkuna gobiernuta mañarikunku, paykunapaq llank'aykunata ruwananpaq rimayninta chaninchananta. Hinallataq kamachiq Castilluta Ministro Víctor Maytata orqonanpaqpas mañarikunqakus. Perú 21 umalliq willakuyninpi apamun, llullakunankupaqsi paqarimunku, Castilloq yanapayninwansi runakuna Palacio wasiman haykunku, chay naspakallapi mosoq ministrukuna kanankupaq kamachinakushankuman. Hinallataq Ojo willakamun, Limapi hatun llakikuysi karun Limamanta ñawpakaq umalliq Luis Castañeda Locio wañuruqtin, wakinkunaqa umallisqanpi huchankunatas yuyarinku, wakinkunaqa llank'asqantas yuyarinku. Kunanqa qarak'unpu hayt'aymanta willakuykunata yachasun. Depor, allintañas puqllashan, Liga 1 nisqapi, hawa suyukunamanta puqllaqkunatas Perú suyunchis llallirun, chaywansi Panamá, Jamaica suyukunawan puqllananpaq kallpachasqas chayanqa. Hinallataq Libero apamun, yuraq puka p'achayuqkuna llallirunku, Perú suyunchis kunan wata qallariq puqllayninpi allinmi karun, hawa suyukunamanta Liga 1 nisqapi puqllaqkunata iskay gol nisqawan llallirunku, chaywan Panamawan tupanankupaq allinñas kashanku. Kaykamaya willakuykuna karun turay ñañay noqaqa ripusaqña, paqariña tupaykusunchis.